Kada dobijemo zadatak ovog tipa, treba pažljivo čitati tekst i pomoću njega sastaviti linearnu jednačinu. Ovo je najlakše uraditi tako što sa jedne strane stavimo jednu osobu ili jednu vrijednost, a sa druge strane drugu. U ovom slučaju imamo majku i ćerku. Majka ima 27 godina, a ćerka 3 godine. Kroz koliko godina će majka biti 4 puta starija od ćerke? Dakle, neka majka bude sa leve strane, a ćerka sa desne. Sa x možemo označiti broj godina. U ovom trenutku mi znamo da majka ima 27 godina, pa to zapisujemo, a ćerka 3. Zadatak nas pita kroz koliko godina će majka biti 4 puta starija od ćerke. Dakle, pošto mi ne znamo koliko godina treba proći, i za majku i ćerku pišemo plus x. To znači da smo na njihove godine već dodali određeni broj godina. Ali nama treba da kroz toliko godina majka bude 4 puta starija. Tako da ćemo kod ćerke dodati još puta 4 i time je naša linearna jednačina gotova. Sada je rešavamo. Dakle, dobili smo da je x jednako 5, pa zaključujemo da je potrebno da prođe 5 godina kako bi majka bila 4 puta starija od ćerke.